Manarat Ikabuk. Mga kapaparts, akil. Safford Jokes. Bienvenidos a Zamboanga, Fort Pilar Shrine. Beautification Fort Pilar aquí na Zamboanga. Capilla Santissimo Sacramento. Mga Paloma Manso. So, sina sila di Manada. Estaba pa rin na mga Rama. Tali sila di Manada. Paloma de Zamboanga. ¿Quieres icon? So aquí el mga kabuk queda aquí se le vuelve en el centro del Zamboanga City, que aquí vamos a tener de palo acacia. Entonces mira kita esa de adelante, así kita zoom out tali el mga kabuk. So tali sila ta durmi kay di diara ese lleno de kabuk, mga rama kabuk. Tali sila arat ta descansa. So sa tamirita ay mga bitay-bitay liha mo sila mga kabuk, mga kapaparts. So aquí lang este na Zamboanga City, the Latin City in Asian country. Pwede man zoom out kayo kay zoom in kay sobra pa sila sa delejos, pero pwede kita mira kay tali sila riba tamupi-mupi, so narama, so talas sila lejos. So es el Kabuk.